ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Umrupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi nginwan ramangi hakerdob ying jongpi. Ka office Jong District Transport Officer Jong ka East Khasi Hills District lapentip bakan sapha kendra haki police enforcement bat ban pinjitom kat kumkaan bat bandan kuna yakinu kinu gibril ki ba aiwa yaki thok arshaka klem diga jingbet na ka office rekam Jong ka sarkar jalla yakini lapentip du General Secretary Jong ka East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association hagajing karan bat kilar pathai ko bor hading gajing kendra kinong aiwa thok arshaka da gibril ki bana bar jalla ki bo yaki dukan haki benta ba pher ka sar Shillong. Kani ke jenai ujo Jong Seng District Transport Officer kalong ru ban pha token lakini ke bar jilla ki yo jingbet ne em na ko office Jong DTO ban bo ya kini ke dukan klem kot ke sla ki babiang jing wan nik lu hi jing lu lor komplain apa ide ni rental archaka ku bangi tip ku bangi layat na dum step jing khra ka jing jing ba option dan kalian DTO hi la pular ba Baide ini rental hi hadu mentak kempadan kata ka permission ne kata ka permit kin ainang me na kaling dungki la su kila ong ini ba pada lap itum kita na kaling DTU dan sembe kita ke action ba kadon kata penalti ke bahe na kaling ka office ke DTU ro insale bentang ka baide ni try na kaling dungi ne ka basusi pada kalau bumi nomor nyiyo ini keren begini kita try begini ki ba IY ki arsaka yung ba ngi gini ki ya kan permission hi ngiyo naka tourism department ngiyo kita certificate na po tourism department bangin IY gini ki arsaka de na kalian jungi ngisnulingo habay day bat kakam kali hi untuk klar tourism kam soyahap kam day hiro na kalian jungi ngisu ba kan kam hin markadai kam transport department ada transport department kemudian hok kalau ne kemudian bor ben pet ya waide begini ki arsaka ada kadon hok man kata tourism department ngasude ba government ka penduk no ya kena transport department kadai kata ka baningkong ba bat ka baar ka balong ke isuran ka bami nu BTU nang ne kalong ba nakalin BTU kan simkia spike enforcement ditongki bikin nyat saboro keleng ka Shillong bikin pet abai de begini ki agensi ba IY itu di arsaka nyai budin bat minang nyai kami perman baide bunyi isu ke ditang kita hi ke bam taksi alor kane ke pentahi nak liang ngim keseng hi nila perkhat mane bengin hablai kendu hi ke tourism department ru tourism minister nomor ba ya kam kali hi bensuan tuklar daga tourism department de nak liang jungi minum pediang bangin nyimhun hiru ya kane ke pentah takraw nakaling tungi saya budin bangin lei kenduk ya ka tourism department kata sikat dai ini tu ki nomor ka jela jungi hi ke jela ki bebun ki nong wan jengok kai partai hang ne state jungi ya kamtam hang ne po sor Shillong ke ka jaka ka ba ki breu nong wan jengok kai la ni kita ki turis ki bun ki sa be hang ne po sor Shillong te aba khadu hi ngi ba kadon ru kan ka traffic jam hang po sor Shillong ka bajur ba na kapor ngi jui baki keno betang ingi taxi ba mangi ki taxi ni pun blok po sor Shillong dai ka ba sulingo ko dai kim ju phai khamat si we ki benta tum kini ki arsaka ki ba IY dan ki arsaka ki kali private ki baju kamai klem ki permit la ne klem ki ko isla ki ba biang te nakaleng jungi ngis penrem ru ya ki bro jong ka angi baju keno ingi ki local taxi baju pen blok ne sor ingi ong ba nakaleng jungi hi ngis du nong ka bakraw ha nomor ba belai gini ibe yangi po sor Shillong ngi pen blok nomor ba ngimyo su ya ta kamai ga jungi bangin yalam kai ta ki turis la ne bangin ya cikinu ki kentot bangin libu kita ki bro passenger nomor belai ki labun pula kini ki arsaka ki basu ya kamai klem ki kot kisla klem ki permit anta kem kini ki agensi mtas ni bunyi lap sibun su IY klem kini ki kot kisla ki bobiang kata ka jing kata ka panikong hai ba kini kinong IY skuti na kini kinong IY kali private
Natala da ki purpose nem la panya ni agency dongki dan nakaliang government hadu menta ki 4 UI kan ka banta tak tahu nakaliang ki baseng kumta kasni haban mi hi dalade samadan ben pet ben khmi dan ben likhang ni ki renter private ki ba highway se ki nu ki bru ki ba wai ni ki arcaka la ni ki sau caka te ke penduk nong budai ni menta kalong ba menta ki nong we ki la ada ya yang ne kam di purpose nem dari posisi pak government UI bitang yang new taxi long nakaling jungi ngim hun bat ngilong pau ka jing semua bitaru